мақсатым уборкада келіп іштеп, өзімден қарызымды төлеп, үй алу, баламды үйлеш, қызымды шығару. Ушул мақсат. Башқа мақсатым оған емес. Бар ушундай кусекеге келіп, 9 күн отырғанмында 10-ші күн ішке шыққанмын. Ішке шыққанда ушул мені ішім деп 1,5 жыл без выходной 15 000 айлыққа іштегенмін уборкада. Уборкада іштеп жүрсем, ошонда мага бир сиңдим, эже эми 1,5 жыл иштеп акча таап калдың, крем коесуңбу деп, ушу Oriflame кремдерди мага алып келиптир да. Жазылсаң сага арзан чыгат деди. Мен айттым, мен без выходноймун дедим. Алып кел берсең, сатамын дедим. Баягыларга продавецтерге сатамын, өзүмө крем койбойм да. Убактым жок, без выходной иштейм. Ошондо иштеп, мен 3% чыгыпмын. Биринчи жазылганымда. Oriflame'ди билесиздер, мына спортивный экенин мен билбейт экенмин да. Мен 1,5 жыл иштеген болсом, үйүм менен магазинди билет элем да. 20 минут жолду билет элем. Каерде продукта магазин бар, каерде бар, билбейт элем. Эртең менен ишке келишти билет элем, кеч байт барып, тамакты жеп жатышты билет элем. Көпчүлүктө ушундай болгон, туурабы? 20 минут жолду. Продукта кылбайт элем, күйөөм кылып келет эле, тамакты эм күйөөм кылат эле. Мен только 13-14 саат иштешти билет элем. Ошентип иштеп, сиңдим, эже бир жолу барасың десе, жок, убактым жок дедим. Ошондой эсептеп, азыр көрсөм, Oriflame компаниясына мени 3 жолу чакырып, 2 жолу кетип калып, азыр 3-чү жолу иштеп калган убагым экен. Ошол убакта, биз келген убакта 9 жыл болгон болсо, 9 жылда квартира билесиздер, ошол 25 адам жашайт элек да. Анан бир квартирага биз көчтүк да. Көчүп келдик. Мен эртең менен ишке кетем, баягы квартирадагы адамдар жаткан болот да. Кеч келем, дагы эле жатышып, дагы эле ишин кылып аткан болот. Анан сүрүштүрдүм да, булар кимде? Көрсө, мен жашаган квартирада билесиңер кимдер жашаган экен? Бриллиантовый директор Икаят Маматкулова күйөөм менен. Директор Айнура Саипова, золотой директор. Дагы Эрнест деген балабызга, немебиз? Дагы Нуржан эже. Жок. Көрдүңөрбү? Мен магазинден чарчап келген маалымда стол дастарханды салышат эле дагы. Шампан көтөрүп, деп ичишет эле да. Мен айтам, ишке барышпаса. Үйдөн иштен келсем дагы отурса, булар эмне иш кылат дейм. Каяктан тамак келет? Ооба. Ошол убакта Икаят эжелер Oriflame иштеп жүргөн убак экен да. Бирок кызыкканым жок. Немеге? Күйөгөнүм жок да. Ишим бүтөлөйт. Май деп жазып, уборкамда иштеп, сиделкамда иштеп жүрө бердим. Баягыларды көрүп тургам, жашоосун көрүп тургамчы, адамды кандай десең болот? Баягы аркаңда карыздың немең ойлоп тургандан кийин, улар жашоосу сага кызыктырбайт экен да. Нак келип аткан акчаны ойлойт экенсиң да. Мен жашоом болот, 20 000 алып атам, кетет да мага дейт экенбиз да. Баягылар кызыгып койгонум жок да, растын айтышым керек. Кызыгып койгонум жок. Ал квартирадан чыгып кеттик. Ошентип, Кудайга шүгүр иштеп, акчаны таптым, үйдү салдым, оштон квартира алдым, кызымды бердим, чөнтөк толду. Бирок өмүр өттү. Ден соолук кетти. Ошондой болуп жүргөн убагымда кызымды турмушка бердим да. Кызымды турмушка берсем, тагдырдын немеси менен айланып кызымды Россияга келип калды да, күйөө мененчи. Анан ошол убакта мага дагы компанияга чакырып, квартирада бир жашаган кызыбыз чакырды компанияга. Чакырды. Мен ошондо башка компанияларда өчтүп жүргөндүм да. Мен неме максат менен чакырды? Компанияга чакырды, бирок мен ошондочу өзүм ойлоп келгеним жок да. Ошол кызымды алып келип жаздырсам, азыр боюнда бар, 6 айлык. Мага окшоп швабра кармабаса, сиделка болуп иштебесе, баланы төрөп,
Şu kampaniyada işlep kalsın dep kızım da gelip kızımı yazdırdım. Ne diyeyim bizde? Ben özümde oylağanım yok. Kızım ösüp yetse dep yazdırdım. Özüm maksat koyuyordum. Bana şıvabra jetet. Sidel kalıp jetet. Akçası bolat dep oyladım. Kızım da gelip yazdırıp arkasından işlemiş bolup jürdüm. Kızım telefondan keyin daha ketip kaldık. Men 9%'ye çıktı, kızım 12%'ye çıktı. Kızga kelles kalış gerek, başka kılış gerek, balаны bakış gerek dedik daha kereye koydum. Oşonday күндөрдө manga эки нерсе түрткү болду. Maksat kılıp kampanyaya kaytıp gelişime. Birincisi, Produkta magazin bilebиз да? Barız kiremiz. Magazinge Produktaga kirdim. Kirsem 62 yaştagı eje şuabra kırmap жүргөн экен. Kızıgıp eje menen barıp tanıştım. Eje salamasızbı? Salamatçılık. Siz kança yaştasız dedim. 62 yaştamın dedi. Sizge kıyın bolboytamla şuabra işteş. Misal, bilesizler Produkta magazin kanday kıyın. Kıyın, bирок nima qilayin, chiqib otam dedi. Eche bolalarimiz yo'q dedi. 3 o'g'lim bor dedi. 3-o'nta uylaganman dedi. Bирок kenjesi bilan yashayman, kenjesiga bolama kreditga mashina olib berib dedi. O'shaning orqasidan ishlab juraman dedi. O'sha yerda o'sha shvabrani olib meni boshima bir qo'yganday bo'ldi. Gulnara uyg'on, ertaga 62 yoshda sen dag'i shvabra qarmag'ing kelatadi. O'shandan keyin menda maqsad bo'ldi. Qaytib borib, veya 9%ga chiqqan, men de ishlashim kerak dedim. Birincisi. Ikincisi uyga borib, barganda chat barazi. Chatda shu Mimoza menga qizlardan veya Kiprda dem olayotgan videosini jo'natishdi da. Videoda biz dem olayotganmiz deb. O'sha yerda dag'i o'zimga maqsad qildim. Şu kichkina qizlar, boshqa qizlar ishda olsa, meni qo'limdan kelmaydi. Men o'sha yerda turib aytdim, bolam menen kuyovim jonimda o'tiradi, men videoda ham aytdim. O'sha yerda aytdim, to'xtat. Всё, уборканы to'xtataman. Men arflayinda ishlayman dedim. Kuyovim qarshi bo'ldi. Kuyov qarshi bo'lganda bormi? Kuyovim qarshi bo'ldi. Nimaga? Har 30 kunda oylik soatda, oylik bermay qo'yamda. Har 30 kunda olib kelib qo'lini oylik beraman-chi. Şu yaşa kelgende ham berib жүргөнбүз-да, biz shunday ta'lim olganmiz-da. Qo'y dedi, ubirqanды qil dedi. Qanchada borib kel dedi. Dedilar, men aytdim, bo'ldi dedim. Xudoga shukr qizni chiqardim dedim. O'g'lim aqsha tavadirgan bo'ldi dedim. Sen tavatasın. Uyda oldim. Ertaga Qirg'izistonga borganda men dag'i dehqonchilik qilishdi. Je bozorda o'tirishni xohlamayman dedim. Nimaga? Bozorda o'tirib ko'nglim qolgan dehqonchilik qilib deganmiz. Men borib dedim, o'zim uchun yashayman dedim. Sayohatga chiqaman. Qaraganda kerak bo'lsa o'zim uchun shotimni ochib ishlayman. O'shol mening maqsadim bo'ladi deb aytdim. Xudoga shukr, jengdim kuyovimni. Молодец. Xudoga shukr qilaman. O'sha yerda o'zimda o'yim, maqsadim qilganim. Agar men maqsad qo'yay, shvabra bo'ladi-da, sidelka bo'ladi-da, gornishni bo'ladi-da. Moskva uyim bor. Shaharda uyim bor. Terda olib qo'ydim deganimda qolib ketmaganimda. O'zim maqsadni qo'ydim. Kelib, Mimoza men tanishib ishla boshlaganimdan keyin buni ko'rib turib suyib qolganman, doim aytaman. Suyib qolib ishlashni boshlaganman. O'shanda klubda eshitganman. Klubda eshitib, komanda bilan ishlashib, men dag'i ko'p liderlar aytmoqchi 5000 rubl o'tib olganman. İşte yeni jaktığım bilesinizmi? 250 gradus o'zgardi da. Biz bu hamma ishlab yurganda qanday edi? Hozir mana bir yil esepte oktyabr oyida 2 yil bo'ldi-da, taqay kelib ishlab qolganim. Bir yil jetayda o'zini odam ko'ratasanmi? Men birinchi kelganimda menda qizlar bor biladi. 82 kilo. Ko'rgandir cho'g'lar xotin deyishganda shunday degan. Opam necha degan, opam necha degan. Mahavajon kelmaydi, qanday deb ko'rishganda men bilan-chi.
Эми биз күндүгү адам таанышыбыз керекпи? 3 түрлүү кызы турган экен, барып тааныштым. Саламатсыңар, саламатсыз. Кайда иштейсиңер? А уборкада иштейм, андай деп туруп мага айтырсыз. İşlemeseniz gerek dedi. Ne gelsem, çok sizin bildiğinizden işlemeye durmam. Men işlemesine suyundum. Beni birinci yolu şu kampanyanın kremlerini koyup kampanyada işte otkanımı özgürgünümü sezgen içinde. Oğa şey men vardı. Ayavaydı. Turmuş bolgan eken ha. Dep aytışat, jamanan kıynalgan ekensin ha deydiler de. A keçegidegi meni bayagınday sen tepkeni Kalp kılgan. Ооба, ошо иштегенимдин үзүрү деп ойлойм да. Ошо максатканыма жеткен. Эгерчи шында максат кысачы болот экен да. Бизде Болгарияга кетти да условия. Менде ушундай желание болгон, мен Болгарияга барышым керек, кылышым керек деп атып. Акырга келгенде барбай калганмын да. Анан ошондо клубтун кеткан экен. Турцияга путевка ачып. Ошого илешип калып, былтыр октябрь айында Турцияга барып келдим. Бекерге барган соны болот экен да. Вообще. Быйылкыда ашыгыр 14-чү айда Хорватияга өзүм менен биле командамдагы 18% деген менеджер кызы менен бирге бардык да. Бул Турциядан уручу болду да вообще. Билесиздерби? Когда команда менен мечтат этип максат кылып барганчы сонун экен. Мындай да мимоза бизди көрүп сүйүнсө, мен командадагы кызды карап, көзүнө карап сүйүнүп атпаймынбы? Ошон үчүн Men balam deyim, balam balasın deyip. Ооба, максат кылгыла. Сел койгула. Мына сен ага 2 жолу чакырылдым. 2,5 миң адам туруп, сага мындай кылганда өзүң жоготуп коет экенсиң. Altında okumadan, men mana yaptımda kayaka çıkayın деп. Mimoza meni izlep жүрөт, эже чакырып атат депчи. Чыктым, чыгып, сүрөткө түшкө үлгүдүм. Эгер 5 жыл горничный болуп иштеп жүргөн болсом, мени бирөө ушинтип сыйлайбы? Декабрь айында директорду жапкан болсом, Кудайга шүгүр ошондон бери сенадан түшпөймүн. Ошондон бери 1,5-2 миң сомдук рубльдук букет менде. Мен ога чейин букет алыштан билбейт элем. Билет элем. Кафе жүрүштү билет элем. Уюштурам, өлө уюштурам. Туулган күндү уюштурамын, тойду уюштурат элем. Раса уюштурат элем. Ар айда бир барасам, ойлоп келсем, ойт элем. Азыр Кудайга шүгүр, жашоо өзгөрдү. Аны ошол өзүмө максат кылып, өзүмө жол ачканым үчүн Кудайга шүгүр да. Doğru. Bizim задача. Alır ketken akçalarda çaşkı doğru düşündürüp aytып berdi. Oşolara dele. Ar bir konsultantыбызга doğru aytып, үйрөтүп койсок, максатка жеткен болобуз. Мисалы мен азыр чамадан алдым да, кыздар айтат, сиз Хорватияда турган карапсыз да эже күйүп кетпептир деп атпайбы? Ар bir konsultantка түшүндүргүлө. Сенде мына акция кетти. Мынаны мындай кылып алышыбыз керек депчи. Максатыбыз коюшубуз керек да, туурабы? Азыр майорго барабызбы? Максат койдуңарбы? Да. Ошон үчүн мечтайте, дерзайте деген сөз бар го.